najavili smo se, došlo u radno vrijeme i nismo mogli proizvesti materijal. Je li to organizacija? Evo, reći, samo što kada slušam. Ja bih zamolio da se stvarno prestaju ignorirati mali dioničari. Točno je da mi imamo radno vrijeme. Ali dozvolite, sad ću se ja pozvati na zakon, mi smo bez obzira na tu malu vrijednost jednako ravnopravni svim ostalim dioničarima. I moramo reći, ako vi stvarno smatrate da ovi izvještaje koje ste vi dali nam zaslužuje pažnju, onda ja moram reći da ono ko je dao primjedbu na intelektualne usluge treba povećati. Pa je li moguće da neko napiše 2 stranice i ne kaže ništa? Ja ne vjerujem da je neko toliko nepismen. Ja to smatram da se nekoga želi izigrati. Gledajte, povijest ima jednu negativnu tendenciju da se ponavlja. Vidite, problem je u tome što se prvi put obično ponovi ta tragedija, a drugi put ta farsa. Pa bi vas ja svih zamolio da ovu skupštinu ne ponovimo, ne bude kao farsa, nego da pokušamo zajednički usvojiti taj nesretni kodeks i da zajednički snagama krenemo naprijed. Dajte, voditi športsko dioničarsko društvo je vrlo teška stvar. Nije točno da je to samo da je zadatak dioničarskog društva da ostvaruje profit. Da, ali pod 2 uvjeta. Pod poštovanjem zakona i pošteni rad. Ali, šta će nama profit ako ćemo mi biti u 3. ligu? Prema tome, u izvještajima je trebao biti i sportski cilj. Ja ću vam reći, nemojte se ljutiti, ovi klub nema vizije ili je nema jasno definiran. Recite mi, evo Nikita, Šparac, naš trener, pozdravlja 8.000 ljudi na Maksimiru koji su aplaudirali što je Hajduk ušao u daljnje kolo. Pa ljudi, tu su Mamićevi ljudi, ako je Mami za Hajduka, onda sam ja za sve. I ako nama to naš trener ne zna politiku klubu, a šta vi očekujete da ovi drugi znaju? Mi se nalazimo u situaciji da svako vodi svoju politiku. A to u jednom ozbiljno organiziranom klubu ne može. Prema tome, uprava Hajduka ima jedan vrlo zafrkani zadatak. Da nema gubitak i da osvoji što više mjesta. To nisu baš zahtjevi koji su de facto koji su suprotnosti s jedni drugi. Pazite, ne možete vi sa smanjenjem proračuna imati kvalitetne igrače. Budemo pošteni. Ili gospodin Slavuša misli da će sa koliko 50 milijuna kuna ili 5 milijuna eura osvojiti ligu prvaka. Čujte, evo ja ću unaprijed reći, perpetuum mobile, neće to sve. Možete voliti Hajduka, možete raditi Hajduku ne 24 sata, nego 28 uri, može igrati Torcida, neće to svoj ligu prvaka. Prema tome, kako nam je cilj da budemo prvaci ove godine, kako u istom trenutku postavljamo cilj da dovodimo mlade igrače? Pa da to mora biti neka ravnoteža. Kad su to juniori osvojili prvo mjesto? Ja bih zato molio da se sjedne za stol, analiziraju jasno ciljevi koje bi trebalo postići i da se svi oni koji stvarno vole Hajduka upregnu. Neće nas svađa dovesti do ničega. Neće, zapamtiti. Izgubili smo godinu dana, svađaju se oko tog bedaskog kodeksa. Pa usvojimo ga jedan puta, skinimo kodeks dnevnog reda. Nažalost, klub za koga postoji? Hoćete li imamo ko što ima Dinamo? Da mu dođe Mamić i njegova rodbina na stadion. Prema tome, dajmo, nađemo tu malo bolje da to razriješimo. Sad bi se vratio na ovo poslovanje Hajduka. Slušajte, bez obzira